Iti napalabas, nagpipiknik, dagiti gagayem iti baybay. Ngem, nasukatan, iti aligagaw ken panagbuteng tiragragsakda. Iti masabwagan, iti dadakkaladaluyon, da Chona ken Dominic. Ginardaras ni Victor ngay narayat ni Chona. Ini makita na amalmalmes na ito'y. Ngem ni Dominic, saan dan anakita? Iso ang nagpatulong da, karag iti bantay, iti baybay. Sinapul da ti baro. Gapo iti panakaispal ni Chona kan patay, nangangay ni Dorothy nga inana, iti Thanksgiving party. Bayad ti panagsasarita da Chona, Victor kan Criselda, imasidag ni Dorothy karakwada. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapoluan. Si iti barukong. Nakita na ka din ni Dominic? Si Bibiag ka di matlaang, Mami. Wani ha, si Bibiang. Sa di na tinakabirukan da kan ko, tita. Ijay ka no puga, Aylan. Anya? Sadya'y puga tinakaipadpada ni Dominic? Wad, ta nakita ti Maysa anakabangka mangalap. Ket ijay titimakdangan da. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak na si Bibiag ni Dominic. Nabsog kami unay tinjayo at araul, madam. Kat agyaman kami Nakabiti rumbang agyaban ka na kayo, Damian. Tapi natganyo ti hawis mi. Talaga dakkel ti kaasi ti Diyos. Kadagiti mamatiking kuhana, ma'am. Wen, Damian. Tadi na impalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ko. Ken kastamot kini Dominic. Pudno dayta. Ket sipod na amuak kasi Bibiag matlaeng. Nagdoble tiragsak ko. Sapay la ko, ma. Ta saan ton ama ulit tikas di apagteng. Ma'am. Tunggal malagip ko tinakabot-bot nga pagtan. Diyak magawitan tiya kalikakaw. Lusanak nga inarayat ni Victor. Natayak siguron. Malagip ko lakit nga rod ti panang mouth-to-mouth resuscitation na kanyak. Nariknak, dagiti bibig na. Panaidanat ka dagiti bibig ko. Soda. Mami. Nakadadayo ti nakaiturugan ti imatang mo. Ay, anya ti pampanubutan. Malaglagip ko ti. Dandani pa nakalmas ko, Mami. Kasta ka ti. Agyaman ka, iha. Ta, alisto ni Victor anang isalakan kin ka. Wanyarot, Mami. Nag-training gayam dayjaya Victor. No kasano, ma-revive ti Malmas. Uwan ka no, Mami. Jak tumalipatan dahil yung inaramid ni Victor kanyak. Kas na marikrig nakpailang dagiti bibig na iti bibig ko. Jonah, iha? Aha? Apay, Mami? Kasarsarita ka. Sabalin samet titaray ti panunot mo. Ha? Saan mat, Mami? Sana mabali na mamuan na timang riribok iti panunot ko. Criselda! Criselda, anak! Apay, Tatang? Anya ti damag takas taunay ti apurayo ngay masidag kanyak. Ni Dominic, nakasangputan iti pagnaananda. Anya?
Tano kasta, tatang? Ada umawawag kanyak. Ni Victor, tatang. Sige nga ron anak, sumbatam nga ron ti awag na. Ta, inak man tumimpay ti kapit. Wan, tatang. Hello, Victor? Griselda, good news! Good news! Nakasangpeten ni Dominic, iti pagtaingan na. Wan, Victor. Impadamag mat kanyak ni tatang day tabanag. Iso ngay mawagakan ka. Talo masangom, kit inta kumusta ni di balida. Sige, Victor. Kaya't kumat ang makatungtong ni Dominic. Gapo iti napasamak kan kwa na. Okay. Umay ka nga ron lagasin ni Tabalayo. Taipakada ka kinitatang mo. Sige. Orayan ka nga ron. Bye. So na iha, papanam. Lain pagtada kayo, mami. Nasaya tunay ta naabutan dakmat lang. Papanam ka di. Inak, kumusta ni Dominic? Pambarang ka dumawat iti pasensya kan ko, ana. Gapo iti napasama kada kami. Apay, dumawat ka pa iti dispensa kan kuan. Mami, pinilit ko kami, nagpatinga kami. Anya? Sorry, mami. Ngamin, no saan ko kumangay nawis hindi nagpatinga kami. Siguro, sana napasamag ka na kami di Kasjay. Oh no. Tay tatimad ti rason mo, iha. Talo niya ti kayat mo, ipilit mo lata. I'm sorry, mami. Rebang na lang agkid daw kang agpaiso iti pasensya kan ni Dominic. Wan, mami. Agkasam, dandani kayo nataya dua, gapo iti madi apa nagras-rason mo. Agyaman na kiti Diyos. Tanakasubli ka si bibiyag dito balayo, Dominic. Sikat ti makagapo. No apay ng karigatak tinagbiag Jona. Anya? Ay ayatin ka. Katsapay lang ko ma. Daklunin tumutlangan ti ayat ko. Dominic? Di lang mapalin? Sana day tati pagsaritahan ta? Anya ko mga ruti kahit mapagsaritahan ta. Imayak ta. Kaya't ko tiyag dawat iti dispenser mo. Gapo iti panang pilit ko kan kay di. Nagpatingata iti bye-bye. Sana nas ka na dumawat ka kanya kay ti dispensar. Tasan tamad nga mo kasi ti mapasama. Ngam naliklikan ko matikas siya bagtang. No saan aga po iti panang pilit ko kan ka. Saan mo na panunutan day jay? Awan gayam. Nadamag kumat ani gayam Victor tinang tulong king ka. Idi limned kay ti bye-bye. Juan, utang ko kini Victor ti biyak ko. Agpay sukatin ay so tinang first aid kin ka. Juan, Dominic. Anya matimpakat na. Sano na salod-sudan? Mabay na ka mangibag ka. Anya ko matipagpainam. Saan mo nadamagan? Tinapatag na revive nak ni Victor. Sige. No, di mo ibaga. Mamak tumat lang. Tipay na payagan na kapanaw ni Jonah. Yung adamanan umayas nga ilik. Babit lang, mayagon. Dominic! Griselda? Kumusta kan? Victor? Da kayo matgayam. Sobra kayo. Agyaman kami. Sige, Griselda. Sobratan. Magtugaw kayo. Agyaman ka man eh. Dandani yun na abutan dito pala ni Jonah. Anya? No kasta, imay na kan kinumusta ni Jonah? Wen, ito maudawat iti dispensar. Gapo iti panang pilit na kanya kidi ngayon kam itadala mapasok ti baypay. Kuma,
Idi makita mo na delikado ti pagturungan niyo adwa. Pinagkadkadam. Kasano ang pagkadkadak? Idin do ta imun una ang nagpatingangam siya. Nyamot din siya na. Pahamak no doma. Uwan gayam, Victor. Si kagayam tinang first aid idiking kwa na. Uwan, Dominic. Anya klas ya first aid timpakat mo. Saan mo na sa lulsod eh? Sus! Tamabain ka man lang na mangibaga. Salsalod sudat kini Chona, di naman kahit ngay baga. Ora siya, jak kaya't ngay bagakin ka, Dominic. Pues, siya kung ti mangibaga, Victor. Anya? Ay, saan? Nakababain ka, Silda. Tapay kumana ka babain. E dinto ta panang isalbar mo matdayjay ka ni Chona. Anya ka dia first aid na dyan, Criselda. Mouse-to-mouse resuscitation team pagat na ka ni Chona, Dominic. Anya? Awan ti Malaysia na dajay ngay naramid ko kinichona, Dominic. Uwan, mawatak, Victor. Nagsayahat ko man. Nasyakti nang ipakat kinkwana itikas dyan. Ha? Ni Dominic yung awag. Hello, Dominic? Hello, Chona. Amo ko na si timpakat king ni Victor. Ha? Nakaamuam. Ni Criselda. Pimasyarda ka ni Victor di balay. Ay, sayang. Nagsayat kat kumano na danundak idiri na balayo. Isumat lagayam amabain ka amang iba ka kanyak no niya tinaramid na king ka. Takas siya magkayam timpakat na king ka. Ha? Dominic. Nagkasadan ni Victor. Oh, apay ang kasta ti bagam kanyak. Kaputa nagkanakan ni Lips. Hoy, for your information, Dominic, awan Malaysia day dyan naramit kanyak ni Victor. Impakat na lang kanyak ti first aid, tap na ma-revive back. Wan, mawatak. Ngam, kasi din ako nagaskasat ni Victor ngamit siya. Anya? Victor, awan ka di tinadlaw mo ka ni Dominic? Iti panang ibagak a mouse-to-mouse resuscitation team pakat mo ka ni Chona? Adda ka, Silda. Nadlaw ko, akasla dapat nag-imo ni Dominic, itinaramid ko kinichona. Imon? Uno, apal. Anya? Nakakaapal ka di tinaramid ko kinichona? Santa na pagsaritan day dya banag. Uwan ko, Silda. Lipatin tanda dya pasamak. Baliwan tan ti tupik ko ta. Anya nga ti kayat mo pagsaritan ta? Siyempre, ti irukruknoy ko kin ka nga ayat. Anya? Tadi ka di mauma amang idardarirag iti ayat mo kanya? Awan to apulos ti pandakaumak. Aging ga ajak mangunod ta ayat mo. Kunakmat, akayat ko ating-itingan anaimbag tiriknakkan ka. Hilda, uray ka sa nung ti kabayag ti panagururay ko. Ket agano sa klata. Talaga? Wen, ay ayatin ka unay. Ket sapay la ko ma. Tamagunod kung tumatlaeng ta ayat mo. Chona, ada sa nga ilim nga agururay iti salas. Sino, Mami? Di Dominic. Anya? Ang muklatan noon niya ti umay na ibagakin ka, iha. Anya mo ti amoyo, Mami. Oh, siyempre, di pa nagayat na. Isungay kasangwanan, taamangan numataktakan nga agururay ijay salas.
Zelda anak, nadlaw ko ti kinaliday ni Victor itay agpakada kanyak anagawit. Gapo itihisan ko pa panangaklon iti ayat na, tatang. Talon atawon nga gararam king kan ni Victor anak. Ngam, apay nga di mo matlaangan maipaka. Nuwa niya ti banag ti ayat na. Tatang, kayat ko ngamin ama sigurado anain bagtiriknak. Sakbay asong batak ti lalaki apang iyawatak to'y ayat ko. Di ka di pa'y makaanay ti talo atawon apang tingitingam tiriknam kini Victor anak. Tatang, Bueno, adawr urayam alalaki akayat mo amangarem king ka. ah? Ay, awan tatang. Ala, nasayaat no awan anak. Ngam uray no ibagbagaking ka dagitoy. Ket, addaking ka ngagdesisyon. Ta narigat mat no agbabawi kanto, iti kamaudyanan. Jonah, ibalikas ko kadipay lang ti gagarak ngimay. Sana nanas kan Dominic. Amok latan. No niya ti kayat mo ay baga. Talon atawan nga kararamaking ka. Pangasim. Aklunim kumamatan ti panagayat ko. Dominic, Ayayatan ka. Ikarik. San kanto apagsangitan naklunim to'y ayat ko. imbagak matan kan ka. Apanunotek pa yan na imbag. Tidat dato mo kanyak ngayat. San ka di pa ya makaanay ti talo atawan apanagar-aren ko king ka. Mawatan na kuma, Dominic. Diyak kayat yak babawi ti kamautyanan. Mawatan ka. Ngam kaanon to nga rod ama-amak ti banag to'y ayat ko. Basta, aguray ka lang, Dominic. Dominic, adda ka matkayam dito tiyang gininanais ka. Wan. Di magasak man ngagsiyat. Naimbagla pang ikat iti sakit tinakam. Ha? Asino ti pagsakitan tinakam mo, Dominic? Saan mo nasalsuden? Ang maguri ka. Agtugaw ka ata mangitagay ka pa, pare. Sige. Nanis ka. Mangtid ka man iti may sabot iti serbisa para kini Victor. Dominic, asino ti pagluksawan? Madlaw ko kit mayat ti bagim itang uminom iti nasangir. Kung nagtumot king ka, di mo damagan no asino. Siyak ka di, Dominic? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggem ti tuloy ti nobela ang napauluan.